soviwe Jesus Tazanu Kavorge Basro Tido Kitekinu Rosoge Bapeteke Lucia Botiki vi Ola Okipanofa Beziet Aganu Sietse Kirio no verse Kobo Personata Jehovah Kikelishuche Kijepeteu Tison here Pokelaki Zepuche Seko Donu Pozapuza Yepushile Temi Peteki Po Mato Umochiko Pesishile Jehovah se Jazo Chela Mu Potse Pi Jizo Der Hoko Petekiri Borhu Griko Chemese Temi Hoko se Der Ho Mir Hizo Chela Deri Jehovah Tiko Chese Ter Hu Mu Kejase Pomho Zin Ba Keko Mukeni Se Pochenu Baya Hari Temi Kikruko Jehovah Ki Pushile Zapuzaye Mu Keko Pie Jehovah Tzi Jehovah Buzaye Mulie Kejbie Tzi Rosho Se Pomozunu Vorde Mesadi Porosor Suli Kijepete Pomozunu Bezoji Kiju Che Kemetilete Sum Hakipori Renieta Ho Tiko Bu Nile Mu Kiju Bu Ponile Mu Ukobu Sego Donu Jehovah Ekediu Ikeche Puli Ukopeteke Shethalidi Above all Apete Componi Pu Chorus How Geribe Ukopenofer Soliduke Kekomu Kedi Beteki Shah Dikija Chakilie Betekiri Revie Temiem Hasi Hale Beteki Vi Gija Chakilie Moza Yote Kedi Betem Ho Geragrie Chakelie Umoze Betekiri Umo Gitanu Ki Shakini Beteki Vi Nkejawe Puketso Yeho
Here can it be 205? How can it be? Keep first. 205.啊，千万啊，自些皮的，听我为西多么，基督啊，不见人面路，感谢。Shubunyen Rishukinu Taleviga Shubunyen Kemesaki Zutugi Tuliviga Mezudia Gazau Kemiatom Hatotsea Gazau Mupunu Nu Geto Buya Gazau Bumese Nietayagamo Moripo Kietomigi Makeshotsea Jiu Busiazanyome Geta Gie Buyagamo Bun Hinu Kerzimir Zeagazau Jehovah ke premier huya gazau ke me jezori pragasa use balya gazau wo praket znunu borakapye me tepuya gazau mori ke jo ke zmie pesedi tesolia gamo pahako tsea ke zamie akiburi renyedalil ho ke krie ke masa ego ke penyofa ego Jehovah nyo Jesu Christa Cruz ginu hiko la siesa crua dari hiko ke la satyo di hila shigada uzananu hiko chedo la vordi nrashayawe garshukinu lerdi nrashugaba kitie kinunu utsu banunu nrashokaba pete chedo nyepu nrashunadi ler nrashayawe nyepu dari hiko nhudzvor ke zho hazedi Heko tio heko tatse, heko zogemo, heko tsiliagemo, heko busi shirini bu, heko dietoli modaya geze, suko sepe tergradi, heko tio ni bu Jehovah heko mulaya. Non dienu chedo ni bu Jehovah, shomye mhodze talevidia, gizutu, kemasaki zutu gi shopu taleviga, haike zimye taleviga ze bugesonu.
Hegomia puri nipu Talika Smithsidi, Nurshulika Smithsidi, Nkemesaki Zatugi, Kor Lika Smithsidi, Vorbamowe, Nipu no Hego Tatsasibawe. There non dinu Pusawade, Mfayaka Jagogi, Jacob Kepenyova, Fayaka Jagogi. Nkino Tajanguledio, Muka Lagilie, Kepenyova Kinu, Muledio, Mu Nosu, Sokotsukem Tisakadio Puse. Nipu Jehovah Hego Jedosala, Njie Fula Lavoriawe. Jacob Kepenyova, Jie Fula Voriawe, Njie Favorgilimie. Nipu no Sokotsukem Tisadio, Sokosumukem Tisakadio Puse, Jado Nipu, Hego to Hego Tatsuguri, Sidi Hegom Favorba. Hego Pe Hego Dienu, Hego Jo Hego Linu, Hego Kelegame Dogonu, Hego Matomatsa. Hego ke voke vupetenu nipu hego nzakenga ntepesho igeze tsudyodi nipu vor gabami prewe nipu no hego siba hego chedo nipu jovasla hego nutsagar nyolabi ntslasdi mbu hego ke joke mugori vabi hego tsasa hego tsagama salasa nkruzginu nipu non jepe krugasa susedi hego krukama salasa je hego chedo nipu jehova hekaka salabie ntslasiawe Nurshugazunu, Higo Buni Bushidi, Higo Nurdi, Higo Nidi, Higo Numudi, Nurshuliji. Higo Bun Nurshubagazus, Sidi Nipu Jova, Higo Kalegama Do, Betebian Ntsiriji, Tenubian Tsidi, Nurshuliji, Nipu Jova. Getali, Getsunu, Gernushiri, Ndiepur, Getchanugo Sidi Nipu Jova, Tedonu Tadini Puhigon Gir, Crocodile, Getatsugatunushiri, Ndiekernu, Betegunushiri, Nipu no, Higobu, Getomuro, Fununu, Nurshuliji, Jedon, Diese Higo Vatsala Sigatio, Pastor Visatori Bien Pelesia, Nipu no Posela Silie, Geri Die, Nipu Jehovah, Diesus Vatsalabi Higotsidi, Buginu Nipu no, Ropachava Susa. Kabise hego jedo nrshugaba ke hupushiri vatsala sedigitula besoginu ke vor ke ko ke masorofu ke kubi putsasa ndiu bi putinus nyepushidi bubu ke kununu ndiu se kazasaki de tsirije papetebian pelesidi Jesus Christa kalakiliusan chayawe amen balare vide share kagazigi ke pesigaze di group recess ala dowe deri Christazanu Jedo ke kinu work ba wishiri ki kinu nitsnya banu nipu roshogaza pete ke lusumu ke ninu zegelia tsewe nipu bu jabye ugo pete susigelia tsele tie liro Kohima Baptist Church Council Town Council ke chajade October Sunday seu pie ke chaza susia musala ugo tie jedo putis go seri sedowe Ugo Siva, KBCC nu kehu tepfa baya mu kehu tepfa hagwa kezedi kekrotho jiu kepenyova japu segezunu kezedi nipu japu tsebaya ugo kenyo kechakra tavumu kechanu gorise kezasedi KBCC lari chakele tsledio mu nye nyetuni ke chatinu shiri tie KBCC krabaje ugo zprevabo Buki Yatsudio Gazavogadao, Dubanhiri, Kepesisawade, Jadori, Pesilasio. All no can now, Ugo member de, Buok, Geleto, Gin, Gini Duje, Al no liro, Alemu Puku, can now, Nyofa, Sashe, Geleto liro, laid Vichonile mu, Rosaho, Gin, Unye, New. Zakir Tepvenye, Joe occur, Zakir Tepvenye, Visema Baptist Church, Nunu, Unye Kia Jogo, Kesedo, mu. Ukehu Kizatinu Tejosugosa Sebi Unitsudoba, Nieka Chatigi, Alnomu Keleto, Unila Chaba, Uniki Gula, Chabaje, Mu, Tisoza, Ye Zakeret Venie, Apetebu Putubadi, Savoligadola, Chabaje. Ugo Jitie, General Meeting Kenyo, Suha, Gehugadio, Tie, Gehudoje, Sala. Kehushie General Meeting Kenyo Badio, Yepete, Kizokeza, Samode, Deri, Ugo, Kratako, Kegasa, Sokosa, Nihomia, Vorba, Kehushie, Ugo, Hakianu, General Meeting Badado, Sala, Susa, Lebale, Kehu Kavaliro, Ba Kikinu, Doyobo, Kepercolidi, Lalardi, Ugo Matosukosa, Savogada, Sedowe, Nipubu,
잡이 베테 쓰기를 쓰래. My God, where'er I go, glory. Where I reap and where I sow, glory. In my hand it grieves the sword, glory. In the still and in the storm, glory, glory. Oh, we labor unto glory, till heaven and earth are one. Oh, we labor unto glory, until God's kingdom comes. The sun it shines and then goes down, glory. Rain it pours and beats the ground, glory. Dust it blows and ends my days, glory. Hearts they burn beneath your gaze, glory, glory. Oh, we labor unto glory, till heaven and earth are one. Oh, we labor unto glory, until God's kingdom comes. My heart, my hands, their kingdom bow, glory. Where thorns no longer curse the ground, glory. Trim the wick, ignite the flame, glory. My work it will not be in vain, glory, glory. Oh, we labor unto glory, till heaven and earth are one. Oh, we labor unto glory, until God's kingdom comes. Oh, we labor unto glory, till heaven and earth are one. Oh, we labor unto glory, until God's kingdom comes, until God's kingdom comes, until God's kingdom comes. Putiki vi hau ngu kele la tetsete ru kapie ke penyo first sia we uko dio ba metsi seye pola chawor mu chedori Russian mi tribal group pola uko chawor mu chedo sugodonu yupik chaplino hako hala chatio Russian me crowlero Orthodox church ikitsukropo meji pekraya siro kropoliro Catholic, Protestant, Muslim, Hindu, Hakoha, Shiroke Sakuliro, Nan Murimeji Dumo, Muri, Terho Ketrikopo, Rashok Sus Pelea, Siro, how you pick Chaplino, Hakohaliro, or Russian, Donozo, Shirivo, easternmost, need to Telatota, Zekasa Kiki.
factory nu lulia shi sikitsla ukoro tsuho raho ko tse shikitsia sukopio ko chao ko vatse ke tse susitsia si zero ko wolf uko sochie shikitsuko ha mu ha hel ko ka zako ha ko ha ro ko tsuho raho tiki uko rugose tu ya ke tse susidi uko ru mu uko ru mu ko rasho ke tse susitsia si zero ko raven ha really ro sza shi mu sza ki ja ke tse bo se ki zu tse shi di ko ha primu ha ru tu ya ke tse sus uko ginu silie si ke tla uko che uko la chasa ke no liro che uko ha ju pick chaplino ha ko la chasa ke no liro Russian me donu ke pele me ko bu ke penyo fu bu job ye uko tse di uko bu nu putit tu ki ke penyo fu sile ke to la Christian me ko ke chasa sa jo ki zu nu ke pele me ko pette ke chasa si di uko bu te ho ke tripoli ke penyo fu ki jamo ke tse sus mo ke penyo fu ke ko sus sile ke to la suri sa chasa zero uko ki pu smo liro uko ke di bo mi di sile ta si ke tsla puti tu ki ke pele me ko ke cha ti do ko ke cha shiri so ki zu nu ke pele me ko ke cha mo Russian me do nu ke pele me ko ke chasa si di puti tu ki missionary bu parli di vodi ha ko ha do nu ke penyo fu di le ke vi bu la thasa le ke to la di puti tu ki ko ke penyo fu sile mu ko ginuri ke penyo fu zapu ke cha tsile ke to la uko ji do pe te ko ke nur di ha ko la cha sa da mo va bo ke to ke penyo fu puti ki vi pa vo do ha la ri in pe je mun se to we o ji do hi ko ke zidi ani pu a Jehovah Russian me do nu you pe chaplino ha ko hala chaje muni pu a Jehovah no hi ko khrie hi ko ngi me jidi hi ko buche do zo shuri hi ko shesa ni me khrie hi ko thu hi ko ke khrie ki me li che ke tsa su se no pu ke sla hi ko ji do se yi ho se rin ho jeno for ya no ji do hi ko ke char ni se zero ki zu ki ke pele me ko ke char ni se ni pu a Jehovah ani pu a Jehovah ye ko ke cha mu ki zu ki ke cha zero reshen me ko ke pele me ko ke char ni se di ibu hi ko chi do ani pu a Jehovah Kendu hedi nipu wa Jehovah ke klipe tesidi hakola chasia liro no hiko ke chaburi puma ke nitseli che sidi puti tugi nipu wa Jehovah te ho ke kripuri ki jamo ke zabu vo nipu wa Jehovah seye hako ha nipu ha jose ke le su sa chiche di nipu hiko pette ko hiko ke vitho sidi nipu ho jenu seye ho halari chalasia we Amen. Zero check a chat Zaki Liro, Ugo Pastor Pia KPCC were the Retiro KBCC Kachazazi, Utie, how no ha Crocele copy Ugo's Doya. Zero KBCC la Chakaza Hakoha Hako City Ugola Chasato, prayer point Goliro. Liro KBCC ke sekomo department ke sekola kenyu liro pastor ko mu ke hukola se liro ke hunu missionary kola mudiu liro Timothy Center sche pengu liro KBCC ke hu nu prata ke vibu parle ke tola chato hako KBCC kola chato sche uko ji do ke hu she general meeting ba do ke chola chasto Kikri koron sa ko pastor chasle de sitla ko che ha ko hala chakele su su so do ke penyo fa ni pe che bon se to we di pu wa jova no che do zo shwe he ko bu di pu wa jova KBCC ha ko hala chala le ke to di pu wa jova Burma Baptist Church Council ha ko the ke chaza ke tsala he ko the ke ndir hedi ha ko hala chasia Muanipu wa Java che door prayer point khabya ke secretary group ke critic ko anipu wa Java he ko selan hojono vorsia no jabe ko me po ke che ko chasle che anipu wa Java anipu ma ko ha pe te ko lari in pejiwe he samozo there no che do zo shuri he ko ke hu anipu wa Java no he ko ke hu ha no anipu wa Java me po ke che ke charn bi anipu wa Java he KBCC no anipu wa Java
Tepi feya kaza pete office be ko zo shiri mu ani pu pastor mu ke khu kor pete ko shiro ke cricket che do hi ko thaza ani pu wa jwa champion ho jon se ke pete ko bu ni pu wa jwa thime ke le ke ma do ta mo nya ni pu wa jwa ke ma sar fa ke ko su su bu ko sedi ma tsali che ani pu wa jwa che do ni pu wa jwa sidi hi ko ke chaburi vodi KBCC mato how hari tsosip ji ani pu wa jwa he ko thime ki vi ke ko se di he ko ma por chale ken zo ke cha he ko su si tu zo shi ke la ni pu wa jwa no mo li ro ma por chale ken zo ke la ni pu mbu che do jab ye KBCC Kohima Baptist Church Council ani pu wa jwa te pe ke ko pat te ko tsali chi di he ka la ke le Jisu Krista ki che do he me je me lo sia we amen 지도 디 아체도 고 pastor visato dile ki vise vor ko se kaza se ke tu nu presudio efesapo ke pengu nu vo me fe se ke zo Jisu Krista gi nye ke pele ba ke ze mu nye ko ke na sa ko pete khya ke ze asiste mu haula ake chako nu nye ko ra ke लिए metsi anye kola ke thejia khasa motayamo ni pusi ke leze di uni pu Jisu Krista pu zapu zaye ke tsepu mum hasi musi ke le rofo khanye tseke liu s ake chauzo si ze nye melu mi ko tsepe jele do si di ni ko bu nye ke le ke mero pu ka ye vi mu zapu zaye ke tseke ja ke masako dono ke ba ki ke tsepu si ke tsili do mu we po pelle ke tsokogi po ke ko ki de bo jadi matsaba yashi ke tsile dio u ke penyo fo ke ko hau se ke shene nu Krista tsepe hila lidi po butigi po po za za bate siri po bum ha ke khaya ke za pete mu ke ko ke ni chiu ke ko mu mi mo wa ke tsepe te ki ko mu theza pete ko mo sa ko ke tse theza po se che do ke lu ko bizo mon Tesheke lutu nuri zakote siropom hapete pie pupi crossobate mupubu ke hulam hapete mo bate supu moutse hapete nu chufatu ya ke zao tuo po chufatu de hakizo nyoko pete go peje Tisoviwe Putiki vi hola ke penofe pezie Ugo te no va hobo tsasana ta ke sidi Pette go utho banunu va yobo ke sidi hasad me sas sesidi va hasad me Let's all take a deep breath Va bosa Mi pugaza Second sorumu tenye donu kijunu mi po si ba ya gaza su hapuya every 6 to 7 seconds someone dies muchi do ke penyo for shoga bagi haga ba surhoga ba mu melele video for ke penyo for kerso ki ke masa hunu ke je ke penyo for shoga ba ki de bori pomare shi gaza su ha leka salaba mu go chi dori su leka saladi por shot a create potezike ugo vorgaza diobago mutichego legacy uke hu UBC la poti meye segajogo bovorje ni homie sibado teker haunuzoza dioba thellau ugo foundation mu Thanksgiving Sunday vahidie thethau bibadoya so siri ugo Vorgaza tiche 2023 je ugo golden jubilee hawa ha ni jodi ke huwe phake kranuri dojje de ni go krtami go hawa ha
si bevi seba ugo jubilila uke hunu department ke kri ke jogo ministry ke kri ke jogo kotho ke kri ke jogori jubilee hawalanu phale ka saladi phar ga jo swari seba 하고 할래게서기 우게 후누 츠프미고 배터리 피천 히쭈리 서세게 후이라게 바구리 뭐게 배츠누게 도구리 배때게 메타디 하보 칠레기 비우서 뭐 츠고 모션 헤게 저 소할리로 우게 차누 게 차누 우유비실라 차고 모쇼 바그다 소하 눈느 소하 vorba musala che dori petego ki chalasnu ya nie miliu zo shiri ki cruzo shiri ti son he mori selgevi ti so japo hebe badi ke chanu u ke hu shola mo ke penyo fu me do nu thalidi u go ke se jubility nu ke se unidi ke penyo fu me do nu ni le go la chabaje mo che do poti ngula gle honu ke penyo fu dienu ngu ke le pole efesanu ke hula poketcha hawa se ke zalin tha ugo ke to die progressive per menyo se de la pobezie ke thole se ka saunu new testament nu liro pol ke hu hawa mo ho ke siki poe ke cha themi bo ke su ha pulivi mu su hangulia mu poe sedde ke sa mu ze ke pero ke za ke hu go la cha si ba ya ke za poe si ke za themi bo ugo Filipi ko po tefunu mohovoro Filipi ko ke hula Filipino ke pelemi wala poke cha sunguli to sesie kolosi ko po tefa nunu ke die hakim hosliro kolosi nu ke pelemi wala poke cha suharingula li to sesie Thessalonia ko ke riu se kere ke nie Thessalonia ko ke niu po senu Thessalonia nu ke hula ke pelemi gola poke cha juringula lido sivodi Corinth me ko ke riu po pengunuri Corinth nu ke pelemi gola poke cha suringula lia slap pole ke hugola cha si ba ya ga themi po ga su ha ngulie ke hula cha ga ha pola mi thor mu ha poles ko nu mu pe vise muche doli ro ugo prakelim hedi efesago po kere pengunu nu mefese nu efesanu ke pellemi gola pol ke cha hawha ke pulina tha ugo therinu habo lesser more shon he ga joli ro pole lesser hawha thu ke siki pole romnu ke diet saba he was under house arrest poe ke diet saba di lesser how hatusha ke huwe efesanu ke huwe kro par ke ja tibunu deri ke petchrize ke sege ja tibunu pole how hatusha mupo thu ke sa lesser how hatu ke sa ke leuli ro efesanu ke hunu ke pelle me go bunu kim hedi ke hu thekke men nyole do shi nurture chaga ja mu ke ze ke vi unity how bu bali do shi ga nun how ha se di pole le sa how tu ke so angulia ke hu bo thekke menyo mu ke ze viba ke le hani hae efesa ko le su nu chaye ke me ye thoni de sla pole ke le how ha se di efesa ko ke hu la le sa how tu se mu ke hu la cha ga junri poe ke le how ha se cha sla chapter po ke pengunu nu me fes senu pol ke cha hawe ugo lari ubc nu ki kru lari lela sa mo so ga jabo mu ke cha haw ha se u ki hula cha ko mo so den he ga so hari le tha ugo efesa ko la pol ke cha haw ha ma ho ke vonu ke pulin na ga cha ke ri tholi ro ke hula ke thezie ke cha a prayer of thanksgiving for the church how have verse care pengu mo care sunu mulie pole efesa kola ke chas so se de ge sunu poe pu ge je jisu christa gi ni ke pele ba ge je mo ni ko ke ma sa ko pette
kriya ka ja asi shde mu haula ake chaku nu ni ko krakili me chi ani kola ke thezi khas mo ya mo isi pole efesa ko ke hu ha sedesha sidi po puti ke chalawar ugo je ke se le mo bada musu tiu nu ke hu hanu ke pele mi ke sajori vordi ke huwe me mi ko bagata hari po si mu po ugo ke pele mu ugo ke kredjes si shdi ugola poni mu ke thezie be ke panofat se ke so hangulie I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers, isi. Ani wala ke thezie khasha motaya mo, isi. Ke pele miela, ke hula, cha ke zunu, verse hakunu, ugo kidibo, le liviga, mu si liviga. U ke hula, ke thezie se ke panofat si ba mo so ke su hangulie. A prayer of thanksgiving for the church. Ke hula ke thezie se ke panofat si ba mo so ke so hangulie. Ke thezie ka ke die anu die se ke zu li ro Greek nu Eucharistio ke die su hangulie. Mu sala Eucharistio ke die ha we pochai ke thezie ka ke su ha pu ba de to give thanks. Mu die ha nu Eucharist Holy Communion isia mori Lord's Supper mori nipu kya krata isia dia hau nunu par sala pole kepele mi kola pokini ke those di thenu nunu ke par ke thezie pe ke penyo fat se ba su ha ugo poke chanu hau hangulie ugo uthyo u ke zo ka sala se ke hu nu vor ke leki mori ke hu kra ke leki ho ke hula ke thezi be ke panofat zia mo muga u ke hula ke thezi be ke panofat zilia mo muga hawa me thor deri highly modaro u ke hunu mori ke pelemi ko donuri problem go levi mori makke re ko ha ko har biledi chole ke mogo themia tha chogo ha go le pekra mi mu ke thezi khabe ke panofat re mi me da ya ga so ha uthyo ukel hunuri hawa hangu pe viseba ke hunu hawari chole mode muri zuri chalale modelo zuri puke krasolo ho thachogo chole mo ke tago hago hal biledi ke thezie be ke panofat ke ho kel hula ke thezie be ke panofat ke so ha chaliere mimeda yazo Sidi ukele unu hawa feme jabadaya. Deri uke hunu ukrunyogo uzri mego hokibo. Uzeke sero uki nyogo ke lula ke panofa theziba ya ho. Ke diri uki puya. Musur nge siki sige siki utske te futor. Mo urofat seperi segeza. U sepeko segeza suhatsia. Sala a atho legaba. के थेजिए खागस से उ जोत से के लिए हवे कि देबुरी के हु सोला कि हु हेल्थला वीडियो के सुहालेबा उगो युबिसिनु हो के हुला उ के हुला के थेजिए पे के पेन्योफ से के सहा छ कॉलेज वे सिलियरो माके कानुरी उगोला वी कोजदो के सुहा Paul ke chaho ha presidi mohosidi su leka salat hawe mi bo pukaja giving thanks is too often demoted to a secondary place in the prayers of God's people isi ke penofat hemi ko tonu ke thezie khagaja ho hai ke riu chuli modi ke new chabada ya ke su ha pusha po pula ga we are quick to make our requests and slow to thank God for his answers. Kepanofagi umejeme logazunu. Ukere pokipugazunu kerki totsadi kirietsadi pidaya. Deri potezie gazunu early sedaya as so pusher. Kideburi katoshi. Ke create kapelimigo. Ugo kinu ke pushawade. Thanksgiving Sunday igezabo. Ri umozgi vorje. Deri ke tezie kagase di uki hunu kunye po jarbi
chowa heke UBC nu ke chanu u ke hunu ho ke hula ke panofa thezi ke ja chepek kra ke mu hau ha se u jo chke pole pu ke ja I have not stopped giving thanks isite I have not stopped giving thanks va por bi mode va kenier bi mode va ser bi mode de poti pette nu po ke hula ke thezi kapi ke panofa tsba ya ke changmulie Sala Paula liro thanksgiving was continuous, ongoing, regular. Pole sala poke chanu pugaja ake chagonu niekor krakili metsi niekor krakili metsi ani wala ke thezie khashmota ya mo isi sala chakiriu liro ke hula ke thezie ke cha a prayer of thanksgiving for the church hauha chido ugo leke salasike pole efesa go ke hula chageznu ngugili poke chanu ngugili chake niuli ro mu lesson na ke niuli ro ke hubu ke penyo first sile ke to la ke cha a prayer for knowledge of God a prayer to know God more a prayer to know God deeper verse ke thenginu ha hangulie pole efesanu kepele mi ko Christian mi ko kragasaki ugola kepena fa thezie ke siu ugola ki dibo pubie chabayashi ke su hangulie verse ke thenginu nie po sikile zedi u nie po Jesus Christa po zapu zaye ke che po bu masi mu sikile rofe khanye zgeliusa ake chazo isi I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. So that you may know Him better. Tini dienu, so that you may know Him better kechu, pu mechu tu parle mo den heba atho mohobadi. Siledi u ke penyofa si pevi koli ke tola isi ke zame seni hai ugo ke zedi hapo lesson tha pole lesson ha thu ke sigi efesanu ke pele mi go e kim hie ke chakal hu bonu mori kim hie ke chakal le bonu ba shi ke chaw ha vabo ugo pette ke ze lesson ugo thyo vabo ugo se u thyo u se efesanu ke pele mi go thanu khasidi Habo imagine sisana ba ni go to recipe efesanu kepelemie themi hagoe kepelemie tsigile poti chamolo kepelenu me zobalo Paul ze ke segemo tiche die ke je vota ugo krtau ugo spiritual father how hangu kemo poze ke segemo tiche die ke je vota Ukeumu Greek mego Rome mego e ugo se Kenya mu pochaga z nanbo me jiga baso ha sedi pudi ugo krega z so richa temi hago e ugo sanmo mu efesanu ke pele mego e uki crusega zunu mori ha thonu mori the ke hunu the va krat jaga zunu Ujorlinu hago petenu uthu ka solala ka cha mum hakke reze ke se ka cha su hat saba ka cha ugo recipe mu efesanu ke belemi go hai ke bati bonu pole lesepo tubie ugo ki pu ka cha nie posikile zedi u ni pu Jesus Christa po zapu zaye ke cha po bu hasi musikili rofa khanye tsikili usa ake chauzo isite ni go hanu Paul ke cha mu ugo mu efesanu ke pelemi go ke cha ke lu hani ha ke me jisudim hapo lesmo moshi Paul ugo ke rego sibazo deri ugo bunu rogoli ke tola sula chamo
ke me je ga ze ke se ke ba donori ha tho che ke hili ke to la su la chamo ke me je ga me bu pe che ga u san mo ga hago ha bu zli ke to la hago bu cha ko li ke to la pole su la chamo jegi pastor theologian mo Christian apologist me po ugo pateri po siba me che po je siba do Timothy Keller igaza pastor Tim Keller poe pugaza it is remarkable that in all of his writings Paul's prayers for his friends contain no appeals for changes in their circumstances. You see, Paul lesu tugasu gonu poka chago ponuri kepele miego bu chazu kelhunu rer mu vi kolike to la chamozo. He did not pray that their circumstances, external circumstances, would get better. Paul ke chagonu Christian miego bu temonu chazunu rer kolike to la poe chamo. Deri Paul ke penyo fubu uko melu hiu crush ke to la mu ugo bunu nyepu si pe vi kolike to la sura chagazo so angulie polali ro suwe ke me thode spiritual growth is more important than physical comfort or physical blessings mu pole u ke penyo fa si pe su ko ke li ha ze po mengu mu po ke cha ka za thoposa hauzo ke penyo fa si ko ke li si pe vi ko ke li ke gla mon ke penyo fa si pe vi ke li ginu pake kripete potopo chaunu volia gazala tiche krisse mese vogadagi Alexander Pope igeza hasi semul hatusi se geza me poe pugeza poe haigeza bo pusha mo haigeza bo tusha know yourself the proper study of mankind is man you see nton silije temyam hasigele ke me toza utyo usipe viko ke liuzo isi mu podia ha ke puse mu meyese si badi tiche ke krasye English Baptist preacher Charles Spurgeon igese me poe temya ha Alexander Pope podia meyese ke za ha podia ha ke la dise poki poe haidi pusha the proper study of God's elect is God. The proper study of the Christian is the Godhead. The highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy which can ever engage the attention of a child of God is the name, the nature, the person, the work, the doings, and the existence of the great God whom he calls his Father. Charles Spurgeon ke penyo fuket dagele themi gola we hasi ke f ke those ke penyo f sikiliuzo isi utyo usikiliu mon ke penyo f sikiliu we hasi ke f ke those ke so pusha mu Paul ke hunu haw ham ho ke siki po ke cha ho we ke penyo f sikili di silidi le thoche poni se ke bagir bi mode deri ke penyo f ke di le thonu poja ke vi thomye bochdi pichagada mu ke pelle japula ke die chagada tigonuri poe haw ha sedi po mengu ke za thobocha ke penyo fa silin le ige za poka cha po mengu haw salano Philippi go se kernu pole ke dikinu no le sa haw ha tupie le su tupie Philippi go jigesunuri poe pugaja Krista mu po hilasigeli ke ko resinale isi I want to know Christ and the power of his resurrection ugo mi ke kari ke pellenu memie mu pichmi miemu utyo ulepie asa hamode igeje ke leunuri badale givi remoto ke penyofa dierne ke ze derne wade sigeze desibade Polietse gaza detsawade aja ke vi thomi bochaba idi utu ullepie ker create habunu badadi posi ko legi vi chau khawa legi vi suha dopi suha ugo pette gi bazo
Deri po laliro ke penyo fa si ke chunu po thela bamo musala chagaza po ke chak mi ya thosa a ke penyo fa si le no le mori nye ko bunu ke penyo fa si le no le ke su ha sala po ke chanu ngu ke le ugo chak ke niu liro ke hu bunu ke penyo fa si le ke to la ka cha a prayer for the church to know God better Ugori, UBC vor ke prokrolia ga petegori. Uke huwe pichmimi ga zedi. Hamote igeza kelle nu bada mudi hause uke hula unun pochdi. Ke hula chabake. Ke penyofa ake hunu ke pelemi gubu nsipe suleje. Nsipe vi college igeza ke chaho hase 호홀라 차, 무 우토울라 차케. 세울리로 우고 볼게 차는 거 길에. 그 후분우 우멜룩 크르실리게 돌아 그 차. A prayer for hearts to open. Verse ke tha mu ke thefno hawa ngulye. Pole 에페사고 게 훌라 세 차가자 짜 세울리로 verse ke tha mu ke thefno 시제 니에멜룸 히고 쳬페 지엘이죠 시리니에 고부 니에케케레 케메르 포카이에 비 자푸자예가 차 그자 그메 사고 도누케바 끼게 저 보시게 저 실리죠 무왜 포펠레게 저 거기 포케 코키 데보자 무 하츠바야 시게 저 실리죠 이시 I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. Niemelum higo chepeziletio hanu Greek die fotizo keza suhase pochae mi pose hapo vapezieshidi mu sipe vikole keto suhapuba. Sala fotizo dihaoli ro to enlighten, to give light, to shine, to light up something to understand and see it better. Haoli ro sala chizo di hiseng hazoge mo so hapuba de hapo vapeziesha moli ro situleke jegeze so hapuba de. Pole sala potho po ginum hapo simet mechi ke bausa. Kepenyo fa jesi ke zalar bi kepenyo fa kepelenu baliamo. Kepenyo fa jesi ke zalar bi kepele mietchliamo. Salano ki jenu kepenyo fa jesi azoderi po pelle ke momie temie ki deburi bamu. Ugo English no dihaw ha pupuya. Knowing about God does not mean you know God. Mori, knowing God in your mind does not mean He resides in your heart. Bible si pevi se deri ke penyo fa pelle ke momie baphiya. Jisu je si pevi se deri po pelle ke momie po lili ke momie baphiya. Kidi bolanu haidayaga. Kelleunu u ke penyo fa je si ba zo deri tenu krabie potselege mola u melu krashelege mola mu haulanu pole ke chacha nie melum higo chepezile to isi. I pray that your eyes of your heart may be enlightened, may be opened, isi. Ke pelemi ke kari ke penyofa pelele da zori u melum hiu krashele ke mola po sipe sugo ke junu lele modaya ke penyofa ubu ke pelenu me mieledi ke sugerlenu volena ba deri u melum hiu krashele ke mola sugo sitole modaya u melu krokeshe ginu ke penyofa sipevi kolegi vi chabiu suha krashya mu pol ke chanu ha wolle legi viusa u melum hi ha chepezile morsho ke zo swangule mu u melum hiu krake shiginu hacha se
ngu pevi kolia si pevi kolia ke so hapu when the eyes of our hearts are opened and enlightened we are able to see three things more clearly kiri uli ro nie ke liye camera isi verse kya tha thanu the hope to which he has called you Paul ke chanu sigile melum hiu khroke siginu ngulia ga chakri uliro u ke le camera hope ke cha dihauliro Greek nu elpis ke cha dihawangulia looking forward with the confidence of fulfillment sure expectation hoza za die ma bo chi se ke do camera su ha pu ke ba silie elpis hope sure confident expectation Paul sla poke chanu pu ke huwe ke mer hawalanu mu haunu u kili kata so hapusha the church is called to hope ke huwe chetiunu ke krimi kiri ke mer ke ni grow chdi hushu mo so ga so ha ka thowe ugo pastor ri hawa hajri pu ware The local church is the hope of the world. Ikecha dio hadzari ugo kepupi vor nigo Jesus siba. The local church is the hope of the world. Ke huwe ki jula ke mer ke ni kro chdi ba mo so ga suwa ugo ke puwa de hadzari. Deri ke pelemie ke mer hawe hasielar bimo. Sigada sielar bimo mori Jesus lavo ke cha tiular bimo de. There is Jezori here and now. Jezori, camera, hope, how a city. Ukelhunu potan nigaja, Salimor Swanguli. Sala, Mibupugaja. Many Christians are so heavenly minded that they are of no earthly good. You see. Capelemicro Boliro, Ukelepetu, Tigi Bagada, Mu Tigi Baradi, Kijunu. Pochagaja sabadaya hauri kathosezo kidi bola hairayaga kepelle mila kemer kathosa ubu hasielar bimo deri jezori kemer ke ni mesudi lugajunu Greek khodi lusilege vi suhapu bade mo ki junu bagemo ngulia kemo Greek khozogaja ke huwe ke mer hawa sel hu mo se miet so le vi so Christa gi u ke meru se thu ke sa hawa pu ba we sala only the church can uniquely offer true hope to the lost world mo pole efesa ko ke hula chagzunu ugo bu hawa sili ke tola ke mer hawa ki de buri 50 suhi ki de buri me shi ke hawa sili ke tola poe ke hula cha 아저 대자화 부부서와 뭐 다시 들 부서 와데 뭐 기시들이 계속 돈을 벌고 불라서는데 대제보 시기에 메보에 군이보 construction site 제가 저 보는 거 루템이 깨까 맞춰봐 뭐 미깨까 깨지 프로바 보에 팀이 하고 한국에 시기 메보 무스 제 팀이 깨지 프로가 팀이 보에 본이 뭐 세리 감스가 봐 수항무사 보에 PD 보기 아주 no kidi bo chbaga idi poket choso ruthemi hawa po dikela dise di ajese machba zo nong muba mume idi poki puda siro po la phidi ke krimi po ke che progaba mi poket chola dise azu no kidi bo chbaga idi poket choso ruthemi hawri po jele motodi po ji sedi po dikela dise di uvakra chmo shote moha idi po dikela lasa sibaro po mi po ngugaza mi porbi Ketche progabadunu ni porbi poni seri sali chuzodi poe ketche progaba swangmusha mo porbi poni seri machagaba swangmusha sla poe pidi themi hawa ka cholari se azeu nokidi bo chbaga idi poket chosa ru themi hawa podi kala dise heko ke diula ake diula no ki ka sabo chabale isi I'm building a new palace for my king ke pelle mi ke mere high motion here ke suha leba pothelanu kristala vro ke tyo mum ha petet se ka sala se ke tyo ha petet se pe vichi se ke tyo
camera se di hasialar bimo deri jiezori ukel hunu hake hu bochega zunuri bochan ni geda suhanguliwe sla pole set chaga zunu pugaja niemelum hiu krashadi nyebu nyekekele camera suha silige tola isi. I pray that your hearts would be open to see the hope you are called to. Sesia pole pula gaja ke penyafa kaye visa puzaye gacha ka jaka masakodunu ke ba isi. The riches of his glorious inheritance in his holy people. Paul ke chaunu sila kele umelum hiu krokeshiginu. Ngulia gaja chakin niuliro ke penyafa kayu ke pelimiko gi ke bau isi. The glorious inheritance in the saints. Kleronoma, gets a Greek dihauha, ngulie. Pochae, carefully accumulated possession of one person, preserved and set aside to pass on to one's heir. Nyepoe po viegose mu kapi menyo sebadi ki yepie po sepoyet zigeto suhapubade kaye. Temie kelhu jonu sawa hamaka samo. U kaye pie unyonyo zigeza ki hu poi suha tsiya. Grazo shiri tsazo shiri suha. U kolam haka samo. Deri po le pugeza kepelemielario glorious inheritance isilade. Zapu zaye ke kaye. Hawe kepenyo faginu ke vor kaye po kezala. Zaye ke kaye. Glorious inheritance, you see. So Siri poepula gata riches of his glorious inheritance, you see la de riches. Greek nu Plutos, egeza pochae potela kedza me prome vogaja zu ziezo gaja ko gata suha krapi. Kidi bola hailayaga. Ke krilamon kaye inheritance hawe ke pu ke ba mhiri umelum hiu krashamoro nguliamo umelum hiu krashamoro ngutiliamo siciliamo salano pole poka cha sagajuno niemelum hi chepe ziledi poka yevi zapuzaye ka chaka jak ma sagodunu ke ba ki ge cheposhi silike tola isi sala umelum hiu krakeshaginu ngugile poliro camera ngulia kiniuliro kepenyofa kayu silia museuliro muthelauliro popelleke legola khagase ke ko his incomparably great power for us who believe Paul ke chahau sila ke liye Paul ke chahau nu sila ke liye u melum hiu krakeshaginu ngulia ke cha seuliro medzlegen jagaja kepenyofa ke ko se ke pelimiko tsuwagatao ke penyofe ke kose ntsuwagata atsuwagata suha immeasurably great power medzaligan jagaja zat thorgaja ke ko isi ke penyofe ke ko hawa pugazno pole die ke niesere immeasurably great immeasurable gets a Greek nu die se gazu liro to go beyond surpass ukele ke zieba suhapu so sie great gets a Greek nu megathos gets a suharo pachae exceeding standard of excellence vastness gets a suhapu pole sala die hani ha se ke sagasu pachae pothella ke jamu let so legen jaga ke penyo fak ke ko ha pu bade mu ke ko Greek nuliro dunamis ke cha ha ngulie mu mi ke kari ke ko ha ugi bagaja suha lele modaya ke penyo fa ke ko ha se ut sakasha lele modaya thejebo pusdi pothela chawado tiche kribodi ser me se vogadagi Harry Houdini idi igaza magician me yes segaza poe kidiki ke hu bonuri po khaligen segaza suha pusha poe magician illusionist stuntman me yes segaza
mo poe ke di ke hu bonuri po khali gan jaga zo swa poe pu je mo ke gla mo na poe jail ke kranuri ke di ke kranuri mi bu po phabi ke di cha ga zo pa tenuri tala parli le ga zo swa postant po dogo se di tala parli le ga zo swa cha sidi postant hawla mi yes seda jail bonovo mo tala parli le ga zo swa cha si badi vabo ki diki jail bonu lavo di legele sie ki diki ke segoe ki khalloku khawadi toda rutun he poe tsia ke za tuidi po chepa po belt nunu tezze ke tsio bo se parli di ki diki loku khradoja deri suva khlemoda poe po ke sibu po experience pe desi di ki khalloku khradoja deri sakrilemoda si badi bavudo kinye bavudo se voda se se poet sa sa legen jagadala pues jinhe surrender chuwa sidi la parkele se poet ki di bo chda shi di poet ka chogavogi sikile chpahi goe ki khalloku khalier kamodese jinhe ugoe ki khalloku khalier kamoda sala poe ki khau nepe toza soro khlige to poe simodi poe por hechdi te do ke krigi ke jago sedi ki khau khdo jabada ki khau we ke thonu khawa mo deri po ke lenu khawa ga la poe khli simuda ugo te ja honu ki di bole lebiga mi ke kari ke penyo fo ke ko fe mu mengudi u tho u ke lenu hailiro vidon he ke za dogo sedi ke penyo fo fubaya ke penyo fo mengu baya sidi u tho po chau bi pere sewaya deri ke penyo fo silie mu pelele ke ta milawe unu krashli eliro po ke ko u gi ke ba su hanguli do mu pole efesa go bunu unum hiu krashdi ke penyo fke ko ngili ke la poe sula cha mu verse ke te funu me fese doki ugo sigile jisue temye chdi ke junul huge ju tiunu ke penyo fke ko hawe pobu ungom ha thoko chigile suha nguli ugo sogo sibade temye bu ke sime bu hilasi ke लिए minye pengo ke zia vatse ke लिए 피치 미부 망울하길래 깨꼬하we ngi mu agi bazo mu pole efesanu ke pelime gubu 깨꼬하와 실리게 돌아 보에 골라차 슬라 폴게 차누 우고 ngu길래 짜세 하고 할리로 ke hula ke thezie ke cha a prayer of thanksgiving for the church ke niuliro ke hubu ke penyo facilite dolá ke cha a prayer for knowledge of God seuliro ke hubunu u melu krishdi ke penyo fa ke ko porque mera u kaye how hasili ke dolá ke cha a prayer for hearts to be open so that we know the hope the inheritance the power we have in God ke penyo fa bu ko mi pu zo cross di che do zo shiri pu der ne gile mo jasa mo pu die herner ka zo bi mo de che ze gile themi che petina ka chatsli do ke tho ke penyo fa Jehovah he wo che do ndie progressa erna ka sa mo ke pula ka sa hawala nza cheawe no e pati poma ke re po khasdi he go bu ke ze ki kru bo cha ke ze ki hu bo cha nyonyo chudi hu ga junu ke ze ke hu bo cha ga junu ni pu he bu hallega salasu mo shaka ju ha puti kha gazlam pe jiw mu che do dinunu hebunu he ke hula chape kra mo shaka ju ha ri se henu va pen ko kasla pe jiwe he go ke pu kilim hedi bu he go bu he ke hula te ji ga ju ha se he jo chli gi vi he cross che ni pu he bu nsi pe suli ke dola ke mengu suha sepe krasache
hebu nu ni pu hin nu crush li ga to la no ke ko si he chi che do ni pu he ke zedi he ka ka sala bin tsu ya miliu zo shiri mu ke ze ki hubo ki kubo chdi ipu inki he me je mo lo ya hebu nu ndier nu ke li ha wa se ke me thocho wa he de to la pa ka zunu ni pu che ze se li gi vi no he mi po po ka zo cross je ke shot ti haulan thezia mu to la pa ka zunu non tho he ze to le je zapu za ye pe ten vi we mu jisu christa ke la ke li zanu chasia we amen